fasting man na eno na ye da me di hunu Yesu wow obi a me ye Muslim na ye bo Jesus ya minima de krom bi sa ma me say ma na we ye di asem na ye kan o say ye ka bi me say Jesus na de me hu sa me katre ma ye den asesa na me katons wow na enhyiran kanya me say me papa odifu ye bo anya me mfa ne kransie me ma me Kristi ono nso afri me ma me no na sha me nkom say me papa me ma me kru na efro no problem wahu o say no problem wo ba we obeye sofo ba wiase nyina be hunu no wow papa sa pepepe na me first station ya awro be ma obe wa me ye sofo efre no sofo atawa firi okay me first station ya awro na ye de me ko ye no manfa no yize awrofo atie me e wo SOMPA o mu ni me pa ma Lydia sofo atayere wow pacho nyame fa me so ye me lake wa awro ankasa na me second anyima na me kunu so sofo jesi about the Christ me kunu na sesa sofo jesi na oba awrowa okay enti papa mabre na me bre wa anyima na nyame so ye nsenkyere ne nyame yusu me ka se nyame de anyumunya awrade na ye na nyama ho oden obi ya me nko school me kana se school na me ko na me fa me SP de na me de atwero me answer me family SPD SP me classmates and now your police panyin e watamale o try answer na no wa try bi ama me sana nyame nim de o de me beye because na me time Christopher esa me ye kramoni na me time omo enti me ma me kura wotie me wo badu se SOMPA duru a mpa cho se me ma me family nsuo kura me makwan me nua ye last one e wo kata obe family nsuo me se wakwa abaifu aso because na ye the blood of Jesus nsuo wakwa abaifu aso na obe sami kramoni me nsuo di kodware ebi nsi me ji nsuo no hwe egui na nyame wo ho papa nyame wo so papa awrade fade a wo ye dan me so awrade ma me botam o ma me bo naked pe ma wo hia me no na me nhahwe o se hwan din na wo bo me se ye Yesu di o se wonim me se da bi o so me na wo time no e with the blood of Jesus wow Yesu wa ye bi na me ko anyima no odifu ye bo atanfe e me ye besene ko Kumase tafo na me Kumase tafo nyame na me nsaso ma obi sori wo Kumase tafo wow na sabre na entisene ye transfer me asana besene ko amoma no na me se me nko bi e na me de tina tachuma enti mi koya kodru sunya nchira nyina sunya dumasi nyina makote station wo wow papa nyame wow enti obi a wonko school no na okodru aya na mu tuye no nhihede no me dana joa me se rade na wo se me ko akoprichi me ko gina nipa ma me quotation odi quotation no be ma me sa me catch odi quotation no be ma me na nwanwa sam no se me ntitwi na me bia quotation no na me bo quotation na nipa no kan de se de odi ma me no pepe sa papa wundi min kan twi no minti mun kan twi no brofu ya wundi min kan min kachira twi is wundi min kan me kachira na asam na wo no eno anso ne be ya adwuma wow asam na wo ho no eno na be ya adwuma papa nyame ne hu ehu se na nipa ntiase papa kramo na me koye no me wo first born and now 30 plus bebra Yesu frame no 15 good years na ba nto me yen na ba ento me yen na ba na me wo no no eso ono so yeso panyi makisada okay and dinya ye the friend makisada o hefa o wotachima me ba kura na nka ese me de no ba wow na nya me ye no 15 good years banto me yen your boss is yan so nya me ye sofo nwanwa SOMPA na nwanwa de nyame ye 15 years abantom ye metre me nsa na obi awo ntafo omo ntafo me ka kiro na so na me de na ebi ntom o ba kokra nkanya yi o kani esa wo ko wienu ko mienu na ebi ntom ye na me ka nipa omo na me nsa so ekwa brochira me ntimo nkaunto sa e mo na me ntimo nkaunto na me how do you see where the na hu is it said nyame ene okasa is it only die soon so ade hunu ma na how ebi wa kura na me dware o se Lydia mame nipa suma si bampacho me bie pono na nipa na so aba
ni house no odibo obeba pepepe sa papa na nne yenuanom binum amanya medwuma enti me pie kura na me mpese obefre me so for maame because enne bibra say adwuma no edi entira nyame won charge o nyame on charge me say eto anadwo a me na o be mo na bi wo ha manfo de cars ye be bo me pono obeba na ye de yarefo ene daka no ese wo ye ne ho adwuma obenya nkwaso wo yo mo adwuma munya nkwa obenya nkwa obesori na bi wo me hwese ya metim ka chense ma wie me de fa ko hospital obeko de me kan no sa pepepe wow basa na nyame ye na adwuma be mo na mabre me ba te chuma 1996 obi atwa me plane ticket free Switzerland eba me nya visa 5 good years na oni me ka kire ni pa no ye kodru Accra hona nyame aka chese me furu plane na fine bellet beti Bruni fita na be fami akompa choma nko sa odo furu plane na ba kunya accident metene me se me nko ka kire ni pa no se me furu plane na fine bellet na beti manko nyame jumanti wa hu broni ko fita na place ho ani an kenyante enye because kwa enye wow but ni nyina mu no gina mu me gina my rat 15 years a brother na okay say personally like wunya ho kire bia ana de ni mo de o e ko de wo ma wa o je urade di bra wo pagya o nyamdua ka wo ko ni say e bre de sen ka wo didi ni ade de na okay ya ti say ana de ni o nya ni su okura nya beba papa 2001 2001 ena mekana say urade ma me direction to Atwea Mountain okay I mean minimo kumase de metika mu na meko meko sawia metika mu na mu se kumase ni na mo minsi ho no asafa ka me ka kire Atwea Mountain say me da na dwo no ka kire me say ma me sa opese wo survive a me urade na mafro ko Atwea Mountain na ko kan 5 me mo na minim ho kan 5 me frɛ obi me maame ba ko kwadwo ke maame e fro na ntia suo omo na maame survive wo techiman se wote sompa na ma suo maame nyame nhira oye nto otontos okọ tamal waga maame ba na odeme no ma brem ntia suo maame mete so a na ma sorry maame na maame timotena techiman be mana maame ko a na ode bayre ode banche odi ntos na odi sikaye dey atoso na onse nyam dwuma de ba kwaya na enwa ba bia unsu se moa be firi aba na okora na nyame de moa firi ba antiasu waye bia mamme antiasu na ni nuanom omo aye bia mamme nyankopon ma omo ye mama ko enum emanum no nyina me ne omo wow na rawo samsam itukwan a antiasu nua ba ko antiasu na mamme ntoma e mamme fira na me de tukwan na 2001 asema me kan na me wotano ya no heya me wo suffocate wa ho okay e ho na me wo na me commenting na me nim na de mantie asuo na ni nua ba ko your sister kuya ene o America last month kra no o Ghana ono na mko bisa wo mo no mo sofo bi de afiko o commenting ono nanim ho na ani jesam ne se bra me ko na papa no ko no me se ma mintimu na arade mintimu na nti minko ya me ho nto me ma omo ma me direction na obi na lead me akoduru kumase na me kofa ka e wotafo mi duru tafo a me si ya na me ko asafo market koduru na omo se ka no na Atwea ka ni me foro ye papa me koduru Atwea ho ye se abahia ene ye ko see sabro na kanu si Atwea ansa na wanante akwa baasia akofro mountains akofro bopono enye yize na bra me kofro bopono first time dey ofro ahia beka boni na chankwa enti na no na me see okay me see ya na me program ya ofro beka boni na china beka wi asense boni me see abortion bi amaya pen no me ka see arade ma ya abortion dawo mayi ba tu agu arade hu me mo bona fache me papa ebra me dru bopono so ho no camp wine na me tenase na me home obia duru ha na wagina na wa home be mu na bra me duru ha me obia sorry kono
so for chato no simi nua ba ye nko ebra ye duru kam 5 junction na papa no de me akọ kam 5 wow papa Antonio we nyame Antonio we ene wo kọ abreche wa free Germany apa na no okay me kọ ye na papa no kọ Germany e hranka nyame se sofo na o de me kọ kam 5 be pem na me ni hu no be pem ne na me ni ba bi a me ya sorry na kam 5 ena rade na me so na ma si from me see na komo aduane a medi me nibi na ka na me sande butter kumase no kura me nikeska obi ne tua me lorry fe bedu kumase esan so me nsa de be furu ka kajetia etua me lorry fe be pem ne me hunu nipa no be pem ne wako mountains akodi nabi nyame ne wakasa obiebie ne maso ache afi obi nyame ne wakasa be si fe ma oni hye wade faka dabi obi ne tua me lorry fe wow sabra ne ye faka be si afijase afijase ansa na wa faka ba kumase obi ne tua sa be si me bedu kumase obi ne tua ye be pem na me nim ne pam wow papa nyame ye ne hye won kran se toaso ye hye me all the wa famu or how ni enyima papa we kura all that so for enyima all enyima like disappointment dey mo fa no pa papa we oba o sari yari ewie ya ne hu mframa mpo pa me si we sha wo kokwa brocha mama me ko dua brocha bro se me si pa sabra na Libya kura na wo Libya me ko be sha bro so atapa be kura wo nya bi atapa be kura wo nya bi enyi obi kura ni wa sha obo na no asen aba mama de abo amna ko no asa abeje okokura wo nse hu ni obi kura ni sika nso ai me family e so ma no no bedru ye mpo mechia me mpo onimu papa na me si atwea mante na bedru fie na komo de me sofo ankra na na yire me am sofo ankra reverend doctor ankra sofo ankra bushep pacho na na yire me ne no di fie ni mohwe na mabo banchi apesie pese me wo banchi no fufuo me ni bayra me de beto so papa na mabako se me re Frida na maame no me kone wo bayira watwetwa ne ti no a okodua no na me ka chen se ma fama me mfa nko sensene nto me banche so emwe na ntosi na me peche ye me ni na magi keep na me de ye nam e na me de ye nkwan for atwea mountain 7 days me ka chen akodi 7 days wa mountains nyame ne wakasa na de haba kaya ba anu wasi fam wo ba ya kom na de to aso so ye nyamdjuma banchi apesie no pese me wonu fufuo na me di komo de me because stress of ankra na ye bayira ya twa ne ti no ai di ke je ke di ko bia yes ya hata na de frase ya betia nya banchi fufuo ne bo bayira fufuo na di Papa, my back was a minty moon cannon. Wow. Now, him. Ne, 2016. 2016 to 2017. Yeah. Na my invite programs are what to pay and Ziga, your friend Ziga. Evangelist Ziga. Ebe ye program with me ministry. Na zigaba program na oye program na meka ne say ni Sunday ne ya shame apostle papa o say dia na meka ya wo mabako se me wura nya den Frida na ziga eba Monday Tuesday ziga ye program ukueda na me baba ya wu 12 o'clock me ba me mami anti asu ebe chia no me bedu na me mami anti asu ne baba afrimu na ne ba no ne nana no musu na sika 7 cedi ene kura me na me den sika no ma ankola no na bra me nanti koduru fie no na me ba na afrimu ye program me ye program mpacho me jira puppet Sunday so ye sell suffer me catch you and wa ko bi ono won ne be free mu akoyi you last amount na me di amano now buy ya wo so ba wa free mu me kono na me ba no didi onyare na wona wona me koba no mo catch you mo masse makojo okot on sa de chie ye be hye me apostle okot no na makojo na me de mba na ye sacrifice hey, touch my mind.
obi a wote me ka mama Lydia old asta papa na bra me gina puppet na me preach na me nua be ma sky na omo na agi information feel holy family na me nua be ma na ya friend say me ba na ewu na waka no brofo say this is serious oh na me say shofo Matthew say me nua me ba no na ewu na mo ka no brofo papa na ya hihye nkonwa na me kan say me da Facebook live na me gina program ti so puppet na me preach ana me te puppet na me ba wo mo chire be mo na me say adie na me wo je ma Kristo me dia me bonidi na ma dono adie na me wo e ma Kristo me wo Yesu nti papa bibia no abetima buma ba mu da e wo nyamsom na ya wie ukue da no na nsa na ye na so akira asori for say mo maami a wote puppet a wo ya asori ne bada mo akire e wo holy family papa Messia dia na mi wo yema Kristo me dia me bonedi na ma dono ajapadia ben mana sabra na matono obi na menua be maskai na me se me peka na watoka na ba na me na fofo se me de me ba no na ye sacrifice na Sunday ni ye hye me sofo na yakosie me ba no na anwumre na me gina puppet ya sorry na maka kire me kunu ne madofo se mamu mo obi amane se me ba wu mo amate na eno nko a Sunday na ye hye me clerical papa na sameka se Jobu gina ma Jobu otimu gina ma Yesu a na me dibonye ni we me mwena kwase da ya hye clerical wie ye no afa na me bom abusua mane se me ba na obi a matrans 15 good years me nyaba na manya matre na last one no na last one na ofri mo no 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 so na ya doto na me papa labi afana obefe no free na bra me ba no obi adoto no wo Germany sa obefa no me ne no contract se otimu kwa brochira obefa me ba na akọ ampa otimu nya Germany visa uramu ekonya pipes samanti no nanka ya ne no nso ahyehya wo ye pipes ya obefa akola no akọ sa akola na on the free man wow papa yakosie me ba no ya woda no pa me kotena sky ho me se me ba na ewu be me mpese me kasa me nsom nyame ne ya woda na yakosie no ya woda anwum na meti asori dem mu ya asori oh nti da bia me nwoma me pepa ya mabo ahema anwum sankonsoni bi so me nkoma Lydia enkamanye ni dawe se radi beye me seye me